Maandiko katika kitabu cha Luka 9, Biblia inasema kwamba 23, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Watu wamekata misalaba, watu wameukatakata msalaba kwa sababu umekuwa mzito, lakini Yesu anasema kwamba mtu akitaka kunifuata ni lazima ajikane kwajo. Yeye mwenyewe ni lazima ajikane, akane mambo yote, ajikane, akane cheo chake, akane everything, ajikane, alafu achukue msalaba amfuate Kristo. Mtetee Bwana Yesu naye atakutetea. Mtu